Agaciro k'ubuzima ntawe utakazi, kwirinda n'ingenzi jya ubimenya, mu bihe by'icyorezo biba akarusho. Menya ko korona ibanga nuko isuzumisha ubonye ibimenyetso, nk'umuriro, gucika intege no gukorora. Reba ari asaba polisi. What? Nta birenze wa. Ugize ngo gende baranabi badukanga wa. Reba ingegera sha kugenda nta nagapfukamunwa zambaye. abakaritasi wajyana ngo bari kutubona abantu. Zari cyorezo idufatanya tuzayitsinda. Bashaka kwambara agapfukamunwa bisaba iki? Stefani byangwe nambaye. ugize ngo Urabona narenzaho urupfukamunwa. Afande urareba civilian midabagira arimo sha. ugize ngo Kwanza sha mwese muhite mwicara hasi. Isafandi nakuntu mwatuba. Kwanza sha ari nawe banza kwicara. Urabona umwana wanjye ariwe wakwicaza hasi. Umwana wawe wamubyaye ryari ko mbona mwenda kungana. Kwanza nta kindi kiganiro turi bugirane mutabanje kwicara hasi. ugize ngo Jesus is Lord. Gukorora, guhumeka wumva bikugoye n'ibicurane, wishi Tubaha iby'ingenzi bibafitiye akamaro, idufatanya tuzayitsinda. Barabona babafatiye ubupfukamunwa tu. What? Byashoboka ko mbona bari n'abapolisi. Dufasha abana gusubira mu masomo, tubaha iby'ingenzi. Korona yo yabyara icyorezo, idufatanya tuzayitsinda. Ababyeyi n'abarezi, abana Jesus is Lord. Hey! Hagendewe. Afande reba kirano n'ahantu cyambare gapfukamunwa.